Hevalên hêja gelê me yê bi rûmet. Cejna vejînê li we hemiyan pîroz be. Em bi navê tebayî hevalan, bi navê gerîlaya azadiya Kurdistan cejna vejînê çel û duyemîn salvegera pêngava panzî tebaxê li rêbera Apo pîroz dikin. Silav, rêzdarî û girêdaniyê xwe pêşkeş dikin. Em cejna vejînê li tebayî dayîk û malbatê şehîdan li gelê me yê hêja, li tebayî gelên heremê û li dostên me, li tebayî hevalan xebatkaran pîroz dikin. Di şexsî fermandarê Nemir Rehebal Egît Masîm Korkmaz da em tebayî şehîdên şoreşê bi rêzdarî, bi hurmet, bi mînet bi bîr tînin. Me sozê dayî wan em cardîn dubare dikin. Em dibên ey şehîd bira dilê we şad be. Em ê armanca we pêk bînin, doza we biserxînin. Şehîdên me panzî tebaxê, ên meha tebaxê hemiyan di şexsî Rehebal Erdal Engîn Sincer, Zekî Şengalî û Rehebal Atakan Mahîr da em bi rêzdarî bîr tînin. Pêngava panzî tebaxê ne tenê wek pêngaveke gerîla bû, pêngava gelê me bû. Gelê me jî var rojê berxweda. Di va berxwedanan da komkujî çêbû. Em destpêkê komkujiya Şirnaqê, cardîn ya Digorê, a Kendekolê bi bîr tînin di şexsî wan da tebayî gelê me yê ku di komkujiyê dewleta Tirkiye da jiyana xwe ji dest dayî, şehîd ketî, wana bi rêzdarî, bi hurmet em bi bîr tînin. Hevalên hêja li Kurdistana Bakur piştî pelixandinê serhildanan asîmîlasyoneke pir kûr û berfereh birêk ket. Di salên 1970 da ev asîmîlasyona pir pêş ketibû. Hema idî lê hatibû ku gelê me li ber hilandin û tunebûnê bû. Di vî demî da derketina rêbera Apo derketineke dîrokî bû. Di wa demê da têkoşîna azadiyê birêk ket, gelek haliyan pêş xist. Vayê nefesek da gelê me. Lê belê hema pişt wê di sala 1980 12 Eylûlê da cuntaya askerî faşîst hat ser desthilatê. Rast e junta ji bo tevgera şorşgeriya Tirkiye, ji bo tevgera azadiya Kurdistan tasfiye bike hat ser desthilatê. Lê belê li Kurdistanê ji bo plana şerq islahat pêk bîne ket meyretê. Ango wek ew pêngava 1925 da plana şerq islahat tamam bike ket hewildanan. Li Kurdistanê di dibistanan da bi roj zarok, bi şev jî jin, zilam, her kesî bi temen bi darê zorê fêrî Tirkî dikirin. Kurdî qedexe kirin. İnsana nevêr bû mala xwe de jî Kurdî biaxifiyan. Li meydanê gundan işkence xane çêkirin. İnsanê me li Kurdistan jin, zilam, tazî dikirin, berdan nevhev kirin rêze. Pîsê însan gû bi însanê me xarindin dan. Wisa wehşetek meşiya. Ne tenê zindan, Kurdistan hemû bû zindan. Li hember ve wehşetê bêdengî ji mirovatî derketin bû. Destpêk di zindanê Amedê da Rehebal Mazlum Doğan
فرهاد قرتاو حوالوی چالکوانی چاردی تیرمه هی اف بیدنگیش کناندن در کتن چکر برخودان دار خستن لسر وحیمی آماده کاری ریبر آپو جبو که دهنبر و به مروواتی بیدنگ نمینه کت میرته تنگا و پانزی طباقه آت پیشنگتیا رهوال معصوم قورقمازدا لسر وی اساسی کت میرته جوخوا لهمبر و وحشته کار بمشنی وکی دی ره تو نبو تنگا و پانزی طباقه هر چی قاسا به چک دست پیکره به لی وطای و مزنه وکی مداخله که لسر جواکی پیکات جبه دنگیا جواکی را بو بانک وسا بره کرد گله من دست پیک به فکر نیز بو تردد نیز بو جبر که هیا وچاقی لکی داره گله کرد سر راکریه سر حاتی جیکرینه جبونه و گل به فکران نیزی پیواجو بو اما کینگ دید که او گریلا ریبازک جدای ناکوه پر کسی جدی نه و هر دچه مزنده به ویچ آگه فهم کرن که او ریباز آزادی و رزگاریه لی خودی در کد جوان باشتاره بون و وسا دگل کرتا گوهرتنک چه بون آنگو به باوری بو باوری ترس بو جسارت به هیوی بو هیوی مری ساغ بو رابو سرلنگان وسا دست پیک نصایبین و جزره دوراجیر گلک دوری کردستانه گله کرد جبو مراسم جنازه و قهرمانان پیک بینن دا کت کولانا وسا سهلدان دست پی بو و وایه بخواه را ده جواکه دا پر گوهرتن چکر شورشا وجین وسا چه بو شورشا وجین بو شورشا که فکری شورشا که سیاسی چاندی جواکی بو شورشا جنا کرد ده پیشنگتیا بریوانان سعادتان هوایان دا بشتری و قناغه بون جبوه پنگا و پاندی طباقه بخارا شورشا جواکی آوا کر حقیقی شورش وسا پیکات ویچاقه سروک وزیر ترکیه سلیمان دمیرال ده سالا 92 da biz Kürt realitesini tanıyoruz. Devidemi da stratejiya gerila بسرکت ده 84 حیا نودی انجام گرد که ام هاتن سالا نودو سیسیان ادی سرکفتن استراتژیا گریلا مسوگر بو جبوناوه سرو کومار ترکیه ترغوت اوزال بره رزار مام جلال آگاهی شاند که پیواجوک نو دست پی به دبه اگربس به اعلان کردن ریبر آپو سر وی اساسی ده نوروزا 1993 دا اگربسا یکم اعلان کرد او ده تکوشین آمده bu serdemek no. Bu despeka stratejik no. Stratejiya çara seriya siyasi. Ciber ku edi şer rola xwa liste bu. Tiştî lazım bikira kiribu. Perskirêka Kurd bincil bu, beşirtî bu. Hani ser mase eşkere kir. Ji bo navê edi
پیویست بو بره و ریباز سیاسی چارەسەری پێش بکەبێ لێ بەلێ me dît hema piştî we di Tirkiyeyê da destekî kûr midaxaleyî pêvajo kir Turgut Özal hate kuştin û hevalbendê vê ra disekinîn ku digotin gerek ev pirsgirêka Kurd bi rêbazê siyasî çareser be General Eşref Bitlisî ku herî zêde şerê taybet Kurdistanê meşandî cem ersever û wekî dîn pir kes hatin kuştin wisa di hundirî devletê da destekî kûr ev pirsgirêk kir girêkok piştî we her çi qas car rêber apo her fırsat dît agirbes elan kir rev rêbaz pêşxistin ku ji bona şer raweste û çareseriya siyasî pêş bikeve me heya niha heval neh caran agirbes elan kiriye ev 42 salê derbas bîda 11 sal bi agirbes derbas bûne 31 sal jî bi şer derbas bûye çima ji ber ku zihniyetekî di devletê da cî girtî nedihîşt tim dixwast me bi şiddet bi çek tune bike û wisa her êrişek dikir digo me em bi ser keftin û em encam digirin şerekî psîkolojîk û taybet pir berfereh hat meşandin 10 salê dawê di sala 2015 da mezimbûna tevgera me ji bo xwe xeter dîtin gotin pirsgirêkê Tirkiye a beka heye li hember me heme damarê di hundirî devletê da bûne yek û şer elan kirin xwastin me bi rêbazê şîddet bi çek tune bikin şerekî dijwar çêbû pir berfereh çêbû li hember me her cûreyî çek bikaranîn çekê serdemeyê modern heme bikaranîn çekê qedexe jî hatin bikaranîn di piştevaniya NATO da heta bi îtifaqê hawîrdor devletên hawîrdor hin haliyê Kurd xwastin me tune bikin ama nikabûn em tune bikirin ew di zapê da di metîna da xetimî nikabû pêş te batana wisa dema dîtin bi darê zorê tune nabe cardîn bank çêbû bankê devlet Bahçeli dibe mirov wisa bixûne evekî tê zanibûn rêber apojî bi erênî bersiv da pêvacok heya niha meçayê gelê me hêja hevalên birûme di dehê vam he çarçeva kanûnê Meclîsa Tirkiyeyê derxistî di dîroka komarê da tiştekî nû ye heya niha komara Tirkiye cerkî çêbî vir de her tim xwastê îrada Kurd nas neke û bi kuştin tune bike di va çarçevê de ev gavekî nû û hêja ye lê belê ev çarçeva kanûn pir kemayê xwe hene şaşiyê xwe hene beriya heme tiştî mîmarê va pêvajoyî nexistê hundirî xwe ye rêber apo nexistê hundirî xwe ye ê ku va pêvajo bi rêxistî rêber apo ye îcar dîn wisa hevokê Kurd tê nîne qala demokrasiyê nekirî hesasiyetê civaka me nêrîna tevgera me hetayê rebediya me zêde nexistine diqetê mesela tenê xistine warî çekdanîna gerîla ev mesele meselak mezine
مثلا 100 سالیه بگو من اف تنگ نزبون مسئله نوه چاره سری گریلا جا انجام چه درکتی سر صحنه دیروکه اف مثلا که نوکرن به بنگهین چاره سری چه نوه لالیه دین هینا دبانگا دست پیکه دا دولت باچلی گو برا شر را وسینه و برا رخصتنا خواه فسح بکه و وره مجلسه دو گروبا دم پارتی دا باخفه و برا مافه هیوی حیات داوی ویرا به ناس کرن وسا گو ابراستی مجی دی بیلیارا کنگرا فسح کرنه دا لسر وی اساسی بیلیار گرد انگو مگو دبه کو پیواجو ربر اپو ربا ببه امن هاجی عین تشدی بین دبه کو پیواجو ربر اپو بر ربا ببه انگو ربر اپو دبه فیزیکی آزاد به و نبه نابه من بخواه بره گو گر که ربر اپو زندان دابه از نکنم کسی را بین چک دینه و هره از ناجیل همان جیمه لباله از کانم ببیجم حواله هجا بچه ربر اپو ویتا پیشوازی بکیان پرسپکتیوی دمه و ربر اپو بدهته یا وسه از کانم بیجم انگو که ربر اپو ده دوره که به و حوالان پیشوازی بکه جوینان چکه ایکنا بکه دبه ام آمادنه و تکوشینه جواری شر و چک درخینن بکن واری حقوق و سیاسته ربر یا ما بو و اف 33 سالن هول داده و همجی پی باور دکن 33 سالن شری هاتی مشاندن زیده هاتی مشاندن خود دوباره کرنه و با اساسی ندیجی دابو لبلد خواستن من تو نبو کنم مجبور دمشینه هر وصابیه یعنی هم دخوازم به داوی بکن صمیمی نزبون اما وایه ربرا پوش بوا پیواجوی چی گو؟ گو امج داره ایدام داکتن ماسا دیالوگه و گو وا دکانه جبو پیواجو کی گرینگ ببه دست پیکک گاوا یکم اد پر بوا تایه امجی وسا نیزده بن ده فقط میمار و پیواجوی زندانه دا به اف کارا نامشه و لازم هر کس بزانه به و از باورم رایدار ترکیه جید زانن حقیقت وسایه لحالی دین زمان هینا نها اتی گوهرتن زمان شر دیار بو زمانی دولت ترکیه شر پسیکولوژیک بو هر دو گوتن مله خست و مبسر خست وقتا پنگا و پانزی طباق برکت سروک کمار ترکیه کنان ابرن بو کنان ابرن گو bu suçu kim işlemişse 72 saat içerisinde hangi deliğe girmişse hangi taşın altında saklanmışsa ordumuz kulağından tutar adaletin önüne getirir. Angogo eva suca kiri döndürü hafte 2 saatanda گر کتبن کیجان کنه کتبن بن کیجان بری
و ارتش ما گوه بگیره ونه وره لهمبر عدالت بسکین هوال او 72 ساعت نه بونه 42 سال این آجی پیک نه آتیه ربرا پو وکی یک کس کتره امنها به میلیونانه قدر رو به 10,000 کیب سرکتی کیب بنکتی او گلال بر مرنه بو لسر دوشگا مرنه بو هیرو رابی سر خواه ده هرمه دا گل هری زیده آزادی خواز و دموکراتیک خوازه لسر هیمه جنا آزاد جبو پرگاله که دموکراتیک و آزاد آوابه جبو توایی گل هرمه هیویه پانزی طبق آوا کرد روح نتوی آوا کرد ده توایی کردستان دا او ده هرمه دا لبلی او دویجه نا هم بسر کتنه سال 2016 دا دما او ناتو پشتوانی آوان کر و تکنولوژی دمه داوان سلیمان سویلو گو هیا نیسان 2017 ادی پککه نامینه کس ناوی پککه ناده سردبی خواه نه بسا گو یا پر جارا مصابیه هری داوی در سال 2021 مها ثبات دا ایرش لگاره هانین سر بیریارگاه آمه و چاقه پلان کربون با علی کاری عراق جی هن حالی دین جی در 3 ماهان دا مل باشوری کردستان قط نهلین یک فرد نمی نبوسا و ایرش دست بکرن باشه چه بو؟ یا من پر زب جمع طلب کردم به پیمان من حوال جیک شاندم هنها هین حوال مل متینانه او جمع داخواست کن که ام جمعتینا قوتی خواه بکشینه ما نه بخواستو بو ام متونه بکن کانی و چون امش زاپه در نخستن جمعتینا این اول لینن demek ki irada keye heze keye نور هون ختمین راستی بایه نام حقی کسی نخون ارتش ترکیه ارتشه که خورده ارتش ناتوی دویمه چکی مدرن دستا هنه و شرد که لی بله گریلای آپوجی گریلای آزادی کردستان به جن ظلام خواجی نجر ریزینه فدایی نه اونا ده شرد پسپور او فدایی نه کس نکنه ما تک ببه اف ده زاپه ده جاردین اثبات بو هری داوی یدوه مرو مافه سازر بده سازر وانا حضرت عیسی وسا بود هر کسی دوه مرو جیب که نه پسپور جهان ایوی کاری ده شوپینن یعنی تکوشین گلین بندست گلکان دیار کریه جوانا یک جی وزیر امریکایی در و 10 سالان وزیری کریه هنری کیسینجر او پسپور دین همه چه دبین گرکو دولتک سرور ایسیان کار رابی نکابه تو نبکه اف بن کفتیه لگرکو ایسیانکاره که رابی تو نبه او خواه به جوا که قبول کرم بده او سرکفتیه مسئله نبوسه اینا مسئله ما کردستان نبوسه یعنی دوی حقیقت بندیتن ادی و زمانی شر پسیکولوژیک بر راوستاندن جاردین هچکو گریلا توان کری یعنی سوشلیه نزمون چه دوه او نموسای گریلا دجواکا کرتا کسی هری برپرسیار برومتن لسر هیمه برپرسیاری خواه به برجواندی خواه فدا کریه
به شرف و رومت شر کری به شرف و رومت açtı çeke. Beştari meşa açtı gibi. Bu serbilindi. Her nefereki gerila baya hak kiriyor. Dibe me kemayı kiribin. Dibe gerila kemayı kiribin. Me deste reberapo li sermase vekî te xastin xort nekir. Ev ji bo me kemaye ke. Em rexnê xwe didin. Li hember gelê xwe, li hember rêberiya xwe em rexnê didin. û em di pêvajoyê rexnê danin. Lê em li hember tu kesî din rexnê nadin. Er bi kemayî pêk hatiye. Rexnê ve em didin. Ev wisa ye. Em zarokê Şeyh Saîdanin. Em zarokê Komkujiya Gelê Zîlanin. Em zarokê Tertela Dêrsimênin. Em ji Kuraniya dîrokê têne. Çil mehat kirin herkes dizane. Em bi dehan qetliyama re derbas bûne. Wek gel wek civat. 5,000 gundî me hatê vala kirin û şewtandin. 17,520 bin navê faîlî meçhûl da însanê me êriş bi ser çêbûna pirek hatine qetil kirin. Kev wana kirin? Hîna 2015 da li Cizre di 171 ciwanê me bê çek di Bodruman da benzîn serwan da rokirin agir berdanê şewitandin. Va suca kekir. Mehmet Tunç Asya Yüksel çek de sahibi. Mana herî bang dikirin. Çima tevî wa ciwana hatin qetil kirin. Hem jî bi rêbazên hovane hatin şewitandin. Yani ku em defterê vekin kî suçlî kî ne suçlî ve diyar bibe. Ji bona we em pêşniyar dikin. Bila konseya hakikatê ve adaletê çêbe. Lêkolîn bike. Hakikatê derxe û hesab bipirse em ji vê re amade ne. Komisyona hakikat û edalet pêwîst e. Hevalê hêja gelê me yî bi rû me. Em bi rastî dixwazin Tirkiye re li hev werin. Dijmintî bi dawî bikin. û em dixwazin peleke nû vekin. Em başlarî komara demokratîk bibin. Ne dijbin. Bendiwariyê me vabû ama em nadilerin. Nêzbûnê wisa nîne. Hîn me teror de hesibînin, suçlî de hesibînin. Ya ku tu bê teror ve teror li ser gelê me ev 100 sal hûn dimeşîne. Yani terazî hêleke giran bike, hêlekê tiştî lê nabe. Va dibe. Nêzbûneke adîl pêwîst e. Em dixwazin di va dereqê da bi perspektîvê rêbera pû li ser bîranînê şehîdê xwe hêja va pêvajoyê pêk bînin. Ev pêvajo em dizanin ji keda rêbera pû û berxwedana şehîdan derketî holê ye. Ev çerçeva kanûna bingehî wê de ev heye. Keda rêbera pû heye û xûna şehîdê me heye. Em ji rêzê nagrin dest çerçeva kanûnê. Lê bes dibe kemayê wê bên temam kirin.
اشتیا که ماینده هم دخوازم پیش بخینم نه کسی بخوابینه نه اشتیا که ماینده و پر تشت به گل این ترکیه قزلج کرم بده براستی ده هرم روجلاتا ناوین دا و گل ترکیه همه ترکیه گشتی پیشنگ بیم گلک تشت قزلج بکه دندر دیرو که دا جی دولتا ترکیه کینگه کردان را اتفاق کریه و ساده هرم دا پیش کتی و خورد بیا آنها جی سردمکی دیرو کی و ساهه گر کو ده چارچابه ما هانی زمان دا نزبون چه به ام دخوازن با سرکفتنا و پیواجوی تشتی لسر ما دکوه پیک بینن بله ام ده نرخ خدا گریدای نه و ام دخوازن دوزا آزادیا کردستان بره و ریبازن سیاستا دموکراتیک بمشینن بسر بخینن جبوید و درفت و به او مجال هبه هفانه هجا گله مایی برومد راست هم استراتژی شر سکتاری ما داوی کرد امرید کمی قوناغا کی نو قوناغا استراتژی سیاست دموکراتیک نه فقط پنگا و پانزی طبقه ده دیرو کا گل مدا میلاده که بخورا شورش که دیرو کی شورشا وجین آوا کریم جبوناوه شورشا وجینه دبه آلیه گل مدا هر تم وقت ججنه که نتوی به پیشوازی کرن و به پیروز کرن چونکه بوا شورشه را گل ما پرتش قزنج کر بریگی خواه قزنج کر گل ما بوا شورشه را رابو سرلنگان دوزا آزادی بلند کر خواه نو کر خواه نو واوا کر وجین وسا چه بو جباناوه هر تم دبه ام لشورشه وجینه خودی در کون لسر وی اساسی از جاردین ججنا وجینه لوه همیان پیروز کم لتکوشینا لپیش مدا جبوه سرکفتن دخوازم و ام دبین بجی ججنا وجینه